Nah, iya teh proses lagi syuting. Nyawa ada proses lagi syuting. Wah, semangat terus pala sampai viral. Sampai viral. Nah, peralatan anaknya terus. Wah, ya, terus ya, wah, ada terus. Terus fokus terus kena HP. Selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya si Hipu teh. Nah, ya si Hipu nuju di si Hipu ya. Dia belajar ngonten. Nah, bersama rekan-rekan. Tinggal lagi hiji 2 3 4 5 pokoknya mah. Sok semangat bagi pula. Oh, baru bahasa tukang ngangon. Saya tukang ngangon ya. Tukang ngangon. Oke.